Amandla cha ngithi angithathelele ithuba ngibonge ngani zakwethu umsebenzi nje esesiwenzile le ward yethu le into engizoyicela nje ngani zakwethu njoba ngizobe ngikhona ngomhla kusuka mhla 15 kuyoshona kumhla ka18 ngiyacela bakwethu sibamsaneni njoba size la asibazi ukuyibona abantu bala abavota la kodwa sizwa yini mina makukhona into engayiboni kahle fune ngithola umuntu wakhona la ewadini ngithi uyamazi indoya makungesuye ngishaya ngempama uyaphuma into engizoyicela ngani zakwethu ebaluleke kakhulu la sengihambe khona ngabona ubanzima kimi noma kwabanye masisesambe nobaloyi masiye kuma by election uthothi siyayibona into ukuthi la kuyagangwa la uthothi ngiza kuwe comrade mangiza kuwe usuzishayele wena awusangizwa nokuthi ngithini bangena abantu labo usushayele ufune senzeni njengasemakhaya lento esenze emakhaya makuhlatshiwe ekhaya unikeza abantu bokuhamba bedle besuthe lokhu yantambama ngabo 9:10 sekulethwa okwethu sizodla endlini asidli kanye nabantu laba basuke besivakashela ilokhu thina ekufuna sikwenze konke kuzobe kwenze engabikho umuntu ozotholakala ukuthi sengifuna ukubuza noma bayangilwisa ke mina wabajwayela ukungilwisa mangisuke ngima by election awusakwazi nokungibhekapha ngoba ubudlele uyabona nami ngiba nesibindi makuthiwa nani ngiyanibona nikhona mina ngiyakwazi ukulwa namasela kodwa isibindi ngisuke ngisinikezwa yini uma nina nginibona ukuthi niwiki nami ngiba weak nami ngingafuni ukuya lapho ngoba ngiyabona ukuthi egcineni ngizoyiqala lento ngwabonela amasela egcineni angisakwazi ukuthi ngilekeleleke inini enizokwenza ukuthi mina ngenze lento engiyijwayele ngaleli yalanga enalikho isele lizobe line chance ngaleli yalanga umuntu ke futhi angisikhuluma nizojeni bashaya ngempela kodwa ke cha endaweni esigameko impela le ward eyethu is either bayathanda akube iward yokuqala la eMpumalanga ukuthi ithathwe le ward Amandla siyabonga Amandla